Shema Arnaud wamenyekanye nka DJ Toxic kuri uyu wa gatatu ku itariki enye Gashyantare 2026 yaburanishijwe ni ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge i Nyamirambo, aho yaburanishijwe mu bujurire bw'urukiko kuko mu minsi ashize yaraburanye, hanyuma nyuma yaho aje guhamwa n'icyaha arongera arajurira. DJ Toxic ufunze azira gukora impanuka hanyuma agahunga ubutabera ndetse agahunga inzego z'umutekano, biri no mu byaha ashinjwa cyane ko ashinjwa ibyaha bigera kuri bitatu. Aha harimo kwica utabigambiriye, kugerageza gucika inzego z'umutekano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi byaha byose akurikiranweho nibimuhama ashobora guhanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 10, agacibwa n'ihazabu iri hagati y'amafaranga 700,000 na miliyoni 2. DJ Toxic mu bihe byamuranze mu iburanishwa rye ni ukutagaragaza isura yiwe cyangwa se kutiyerekana mu itangazamakuru, cyane agerageza kwikinga gusa bikamupfana. DJ Toxic yakunzwe n'abatari bake kubera kuvanga imiziki by'umwihariko n'abaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umudije wakunzwe n'abatari bake cyane yuko afite n'indirimbo yakoranye na DJ Marno. DJ Toxic kandi ni umunyabigwi by'umwihariko mu gukora imiziki cyane mu kuvanga indirimbo, aho mu gihe atarafungwa bicaga bigacika mu mujyi wa Kigali kuko akabari kose gakomeye DJ Toxic kari kamuzi ko yaramaze kugira abafana batari bake. Toxic kandi ukundwa n'abatari bake yaragomeje kwigarurira imitima ya benshi kubera yuko yari umudije ugaragara neza kandi yubahisha mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo agaragara inyuma, uburyo yitwara ndetse n'ibindi. DJ Toxic rero nyuma yuko akoze impanuka yagerageje guhunga ubutabera, hanyuma afatirwa mu karere ka Karongi ari kugerageza gucika, biri mu byongereye ibihano bye bigatuma icyaha cye cyiyongera uburemere. DJ Toxic rero abamukunda mu musengere kubera yuko ibihe arimo ntago bimworoheye, bakumuviramo no gufungwa ndetse agakatirwa imyaka itari mike. Rero icyo twamwifuriza no kugira ngo Imana imworohereze kandi agomeze gukomera, cyane ko gereza atari ahantu wakwifuriza umukunzi wawe cyangwa se inshuti yawe ko yajya, cyane ko ari ahantu watuka umwanzi mu gihe mwamutameranye neza. DJ Toxic rero akunzwe n'abatari bake, ari muri situation imugoye cyane, by'umwihariko uburyo amerewe ukabayeho n'ibindi bitandukanye biri mu bintu biteje inkeke cyane mu buryo cyangwa se muri process biri mu byo kuba yanafungwa. Hano wisanze ni Kutefa Rwanda, nimba uri mushyashya ndagushishikaza gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibishimire. Ciao.